Gunawan. Mana sumpah aku barusan lagi bukan mikirin ya kak, aku lagi Assalamualaikum Putri. Bukan Gunawan tau. Bukan Gunawan itu mah. Tapi ini sih coveran aku yang paling best yang ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأصوات. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأصوات. Jangan ngelamun ya nih. Cover ini emang best deh, pernah trending. Iya, trendingnya tuh hampir seminggu tau. Meskipun tidak trending satu gitu, tapi alhamdulillah bisa trending, bisa masuk top 50. Meski sedih enggak, aku tuh gak mau. Coba kamu ikat tuh rambutmu tadi bagusnya. Guys, nanti malam ya baru aku live. Kemungkinan jam 8 atau jam 9 malam baru aku live. Kita bikin satu TH ya. Oke, gengs. Kita bikin satu TH nanti malam, oke?